Welcome back loite ho inangalel le zengo durandar tu thosimcho tuni isei diwa hi a film hi HD quality a kinai lo lai zin dei banga lim hole video clip ho kin kwai thelo le nei na he thim deu hinte chuting le tunia isei diu pa hi part 2 a hi tan part 1 na ve lo le a thosim che da na he thelo ding hi tichi chun part 1 ve lo lai na hi le comment ma sapena link in kwai ding hin part 1 ana ve ta di in Part 1 na chuni hero pau Samsaopu Hamza cho Pakistan a gangster holain agapange ipidinga na panham ti he tua part 2 na abulang enong kivet sa tai hero pau masanghin kho India nom lai chu ong kivet sa tai amahi Hamza na ko wang wa cho amin ta he jaskirat a hi asamjong na chom na lai na in ko te he to ma hi Uttar Pradesh langa om a hi ve lim akila khom tawin ama hi sepaya chi ding a hi tai Aloi pa gurbas kiti pahin lim alatan gurbas he jaskirat aso pinu hito kilung sit lona hi phat hi na chi betani pi chang hi tam hiro pau he asipai pan na ko nin hong pot do kitan amazong aloi pa ki puin minister ho in khatin a chi lone hichilai mun chun mancha tam ta he aga kila lona hi koi bol cha lon ding atiu ham in het diwa hi mancha hin la do lon phatin jaskirat in jong loi pa ko ma nak na kiletan in langa kain ko te phati cha nei na vet peding hinte ati pe aloi panjong it le jingin jaskirat koma chi da jingtan sipai wona na ki won kal kinga alela ati pe jaskirat ni jong adon butan pathinin pha sa le kapin ki langteng sipai won ki won nante ati pe hi chizu pha chun jaskirat in jong aloi pa chu achama dai na sol pheitan amazong in khatlang azon pheitai hichilai chu minister ho in khara hin amanjong numeile chapang tailo chu amumu chu aban kam jing tai kaso pinu hoilan na selo hamatin a seilo teng lew dimlo hilin kap li jenge jaskira sipaya chi ka chu minister te hin gamjia in ko te hi anakina apiu hi apazong himial sita ana vova ana khaili o hi au nu jong chu ana su sit pi wa tua he asu pinu jong mun khada hi ano hi hita chu mi hin kapli pe zinga hele aso pinu hian naw chu ana sei pi ta ve farmhouse lang chun na chi ta na so pinu gamudo tai aso pinu zong hi ani ki chep na zeng o hin ana tha di chedu hi tai jaskira zong alung na le zingin ko ki thela hi pon ama zong sipai hon ana man ta ve minister te in ko mi som le ni zen ana tha jing ji chun jaskira he khaili ding in achung thu a sei ta ve na hi thiding ai hitan anu le so pinu zong angai le singe aloi pa gurbas ko machun kanu le ka so pinu hi nang khuda om zinga hi phati chan ana ve ching zing in ati pe in ada la ta ve sipai hoin jaskirat ana po hin lampi ka chun mel het lo hon etek ana bol ta ve jaskirat chu ana gudo thawin ana gudo ho zong chu koidang ana hit lo intelligence bureau ho chu ana hi ve patwana Pakistan langa ana solte ni officer azaile susan chu ahung do tai amanin jong jaskirat koma nang dinga hi lampi dang umdi lo hi tai keini those na ngaya hele na in ko teong kho ka vet ching jing dio police o custody anum peramin na po manga hi zin la se le sang som thum na in ko te kho ape jing dio hi hichilaya mo siana thi jing sanga thil na sata na bola na thi chu phalo ham ati pe hlone jaskirat dinga lampi dang him lo pharin amani thuse hi anangai tan Pakistan na chu analeng lu da hitai hi chanchu Pakistan a ahung lut dan ipidinga hunga hamti chu e tawin Pakistan a hunga alung gel chu hi le kumkhat kumni be Pakistan sunga hi uma India langa hi gu thima zam ki ding ti anangai to hi ahin la senior bu alam ko ma seina chun India langa zam ki ding ti chu kalung gelin thei ta poi aje chu Pakistan ami tamta hin India su se ding ti hi agod o hi chion nan dinga chu kahin khollum ke ya ding hi zong le ho khasa tapoi ati pe part 1 chun in mutawin Hamza ahin SP ahin Jamil chuteng le arsat papu anagi tho homwa Rehman dakit ana thau hitan Rehman athi zowa he leri khopi sung chu ipi na changtam ti hi ga ve ki do hete leri khopi sung chu arsat papu hin vai ana pu hitai ISI lamkai pu major pu in chong SP hi akimu pi ta na hi ipidinga Rehman na tha ma tile SP pu chong akilep tai azog zo a seitan
isabu alin pen pa asupi pagam cho rehmanin anala pin boina asuka katha to jing hi atipe alam kai pu alin pen pa hi koi atiwham azoting in het tiwa hi mezor punjong sp koma tua ko na thil na bol ting le nei het sa te te ding hi phal na kape lo le imacha na bol loading hi tai atipe uzer zong hi au pa rehman ana tha pe jewachon alung hang le zingin sp pu hi tha do jing ding ati hi hamza in zong a hiltan ki controlin liari hi mi pi zo sin arsat papu in vai apo hi sa hin ei hon vai ipo theina layo hi sp pu thading tilechun aloi chapang si pai tam ta mai hi imacha na lo thailo lai ding hin nga ta di in tua hi liari nangin na po ding hi atipe chuting le no upa thada chu sp hi zong le asola oma hi hichi pa chu na het nom le tin mi khari ko lu tai hichi pa hi amin reswan a hin part 1 a zong chu ina modiu hi tan ama zong hi indian raw agent khat hi ama hi arsat papulanga an pangzi hi ji chun uzer kom hin thu a hin poe uzer kom chun liari mun he arsat papu in vai po nom zia sp hi rehman atha sa hi atipe hichi zo pharin ma hozong na sataina ki gotawin hamza in zong akong akikanin arsat papu te hogyang hiton na sataina ki kap to tawen hi politician pu zamilin zong alungyal hi akichep sa lele zingin sp pu hi phone bole pathan gyang si hi nangin zong bol cha in atipe pathan gyang ati hi arsat papu te ho chu hi ama atha sa gut a hi chula ki headphone arsat papu in zong zamil chu phone bol ki de tu awang hi koi machan ei nan thelo ding hi balots mi pi te zo se ka tha chai jing ding hi ati tai ama sapena na ma pa ka tha ding hi ati ama pa ti chu hamza chu se na hi ama zong a phabang te na kilep kidin arsat ko machun a kho him poi thadin ka chanu ba ei ga la pe ati tai hamza le loi hon zong ana kap jing wa hele arsat papu te ho he hat mo de wa hi tai arsat papu hi mun khara ki sel jing hin ama hon zong dukan ho zo siong a hal pi tawe arsat papu zong ki chat pharin zamil chukol bol ki tan ka ki sel na ko nei hung pui do loin a hilo le ei mat deu hi ati tai zamilin zong hi chi chu ba anga lel hin aman zong gari khari a sol pi ta na hi gari khat hin arsat papu le aloi khat hi hung pui do tai in khat hin a pui lu tan driver pun zong ko akamin azam tai hi chelai room sung chun hamza le uziar te ho hi anom tawe akala hin te she pu zamil ki chep he anal le jing ne hi koi te hi atha to ki dham to a zong hi hamza hi to ki khut job jing a hi arsat in zong uziar te ho amu phada chuna lung hang le jing e zamil hin a hlep a ki het tai azam ji chu la tapon arsat a loi pa zong cho a voli pe tawen hi uziar la ki timbut him talo aman zong arsat cho vo ati hin a votan gari masang hin a hianin taung sung chuna polut tai mi pi zo sen zong a hin ve ta na ki chahle zeng ve uzerin zong mi pi ko ma chun koi ma cha na cha lo du hi na na chi wa chun umin atin aman zong mi la ta chun arsat papu lol chu a tan alu chu football bang hin amangin a pe le zeng tai hichelai arsat papu alu football a aman zing na ho zong he thusim ta hi akiti hamza hi la ipi politics an ki chim ki rehetam uzerin hi ta arsat papu lu a ki chep na ho zo siong chu video recording ana bolin ana viral sa tai Pakistan Prime Minister pu zong ana lungjing hle jing town SP pu a hi in major chuteng le jamil hi akimu pi ta na hi SP pu le jamil zong chu ano tan ep momo na bol ham liari langa chu nang ho ji aka to mun zong khai di jing hi tai liari avai po re heman zong athi tan arsat pu zong thi tan tua re heman so pi pa uziar zong ho that do jing ovin liari hi pan nom ta poi ati pe zamilin zong hin sei pe kidin tua re man so pi pa I tha kir wa hele liari ho boi wal jing ding hi tai hi chi sang chun zelin khumute ati pe tai SP puin zong hin sei kidin tua thu boi la boi ho hi mi pin asu mil theina di ulam pi kharaw me balot student ho mi nga mi gup to khap ling katin thingnoi mi ango leng athu hi thip dom tan te ati pe SP te hon zong uziar mat ding an tiu cho hamza le apu zong hin chance an laki hlon tai uzer lo le hamza hin vai apu jing ding hin hi che in alung gel ki chep sa ta na hi
uzer ko machun tua hi SP le loi hon nang hi mana thadinga na holo hi hichi ji chun Dubai langa zam ta na ti pe uzer wang nom hi be zinge asei pe kidin na hina hi labo phu na la theiding a hi ti chu ki het zingin a ti phadin uzerin zong asei ngai tai Dubai langa chiding chun hamza in zong aga tha do tan uzer ko ma ol mo hin liari hin so pipan an ve ching nang ka te ati pe uzer mat sa ding ati je chun Dubai langa sipai ho het sa ki tai uzer zong ka thun pharin airport in anaman ta vin hi SP in zong ana sei bang chun balot mi te golang chapang mi li hi anamanuvin ama hon zong thing noi mi in angoin akabli tai hicha golang chapang ana thana la ovahin BUF lam kai pu chapa zong ana pangki re BUF ki ti ho chu in su milwa hile balot United Force ho a hi win Rehman in kote mancha gala zinaw muncho ana hi liari khopi munchu avai puding tapon tu awang hin hamza in sanghol asutan Rehman to na chuna to ta na hi BUF lam kai pu chapa na tha piu chu hamza in jong pona hle jing in hi Pakistan a mun thupi pen Karachi mun jong chu vai puding atiki ta na man jong jamil koma tu chung PAP ho hi hat modi wa hitan MMP ho hi to ki khut job taw te atin alam kai pu to ki mo to na ding chu lampi ngai to tawe Muslim Movement Party a President pu hi aga khyopi tawin ama zong tha nom hle azi chu tu aliari muna vai po chu hamza hitan ata san hle jing hi election ho zong hi ana bol tawin liari muna chula hamza bo hi mi pi zong hin ata san jing hi hi chi chun hamza hi na satain support ana bol ve ama hi balot smita ata abang jingtan BUF ho kem lang hin ache ki tai aga ki mo pi jingjin azinu hi to in tha set zong hi kilatan cha khat chung ana nei hlon tan ki pa ta chun hin kho ana mang sing ve election ana bol wa zong chun MMP party hi ana hat zo tawin safik ki ti pa he prime minister ding in ana hleng do tawe safik itiwa hi le MMP party a president pu chu ana hi in hamza hi to u cha bang jing hlon a ki ba ki wop jing thei hlon ana hi prime minister pu to gol cha bang ahung ki wop hom jing thei chu itibep nom ding hi tam hamza in jong hopi thupi pe na ana ne Karachi mun zong hin via putan hi Pakistan mun izat ham se ra hi power a hin nei ding hi tan hi chi chun azaile susanen zong aki pa pi hle jing hlone tu awang chun BUF te zong hin aki son pi hle jing tawin masanga Rehman anangai sang bang wachun hamza hi angai sang tawe ISI mizor pu zong hamza hi a hin ko tan hamza in zong adat mo hle jing in nang chunga zong mi na lai ham ati pe mizor pun zong nge ding ham ama hu I boss baw hi ati tai hi chilai mun chun aga chi tawin hi le koidang ana hi pon masanga India adinga don na sapen wanted min thang pen pa Dawood Ibrahim kiti pa chu ana hi hamza in zong amu phar chun adat mo hle zinge azi chu thushima po ana za ji hi Dawood zong hi dammo a thi de de jing ta wanga phade lo lai hi aman zong mezor pu kom chuna sepi tan Kashmir lang I boi piu zong he ipat wa ki diu tai ichima sang chun India election a ho sum tam ta I tha alut ki diu hi Zavet in zong hin don budin krul sang som le khatlang ka tha alut I ta chula ain te krul sang som gup na tha alut be nga in te ati pe ki ta na hi abangin idat mo mai theu hin India election ha ipidinga sum a tha go ro ham India election a hi jingwanga amahon aman cha thei ta o aloi a gol khadu cho support of intin sum pai wintin ahung har kha aile ama ho wang phat hi jing ding hi sum go cho hi pon India gama he khamna thei business song hi a bol siu hi man cha tha zong cho be ding ati je wachun khamna thei podar ho kho rol zale som nga man jen India gama tol lut ding ati tawe hi chi khamna thei tol ding chun India Punjab gama kona mi thum hi hung tawe na hi hamza le loi hon jong airport chun aga pui tawe na hi le khat pa chu koi dang ani hi poi masanga hamza loi pa le gurbas kiti pa chu hi hamzan jong ki dang a sawal jing in aloi pa hi to bang thila ana pan jing chu azol ei he do khan te atin aki chahle jing tai ajing ting le poda ro chu po do ding ati ta je chun gurbas in jong te sa bhol tai zana chun nom ten party ana mangove gurbas in jong bathroom ka cheno me e hung tha in ati ta na hi hamza in jong tha ta na hi le aloi pa gurbas in jong hamza chu a hin het do tho hi hamza chu amin hlingin a hin ko ta na hi le
Hamza ki chawal zingi Hamza ko ma chun na nu ki mu pi ai pidinga zong na hung lo ham na so pinu to ken zong cha ni zen ka nei tai ati pe Hamza in zong adong ki din ipidinga ham na thei ho hi nangin na bol ham ati Gurba sin zong nang ki sei tangem India si pai hang san ta ki ne cho hi chelanga thingnoi mi in na pange na zon chi mo mong zing India government in mo se anin ko te sang som thum api zingu hi ati pe Gurba song alo ne cho hung kham tan aloi pa he thila bangin a hin mu zing tai aman chong hin ki del pi gu jing tan mila ana hi nei ka sei do ding hi hin ti tai Hamza ding hin boi hle jing tai ipi lo zi zong hetapon aman chong aki del pi chop jing a hele het hil chun khat pa hin alu ki ta khain athi tai Hamza khet mo sa tan party man na lang chun hung ki tai Gurbas thilong cho agamu do tawin ong peng jing ve hi chelai mo na chun India agent pu alam hi anomin aman ta ve do nei anei tawin koi koi ne hiu ham atia hele alamin wangi macha sei poi Hamza zong phei tan alung hang bang ta chun aloi pa alam chu ong kapli ta na hi chi a hin adang hon wangi macha na gel povin SP in wang Hamza he ging mo thim ta na hi Hamza tu Gurbas ana ki dela Gurbas ana thia chu alam hin ong mu do hi Hamza chu mat do te te diu hi het pharin aman zong Hamza ko ma keizo thinang ka te mang na hin sot ngai na lai ati pe hi aloi pa senior pu alam ana tha jing chu Hamza zong lung na thowa hi lampi dang wang de lo hin tuina chang se in bom tai SP le loi pa wangin Hamza hin sata kin mo hlon hi aloi pa ko chun chen lang alam to ki wop ji hi ji chun alam dukan lang khoga kholin ati pe ita na kyo hlon chu Hamza ji no zong hin kala ko na anamu hi aman zong gin mo na khat a hin nei phar chun Hamza bek ho hi a kho chen jing tai diary khar hi a hin ki mai do tan Hamzan thil ana sut ho chu se chu a hin mu do tai alung na hle jing ta na chomte hin Hamza ong phar chuna doi tai India zen na hi ham ipidinga nei hlep ham keizo hi kapli jing ta na te Hamza in zong seiding het pon aman zong azino he ai hle jing hi Pakistan kam ahunga ko na mi ana tha ho chu I to banga phalo ham ti ho zo si chu sei pi hi balots mi te zong dem lova mi asang asa tha ho chu a sei pi pharin azino hin a hin he thim dom tai Hamza ko machun na ball bedding umle kang chelen ball jing tan azi chu spin na hin het doi tai ati pe uzer zong Dubai langa na manu chu Pakistan a hi a hin puilut diu hitan spin zong lampi ka ai tha ding ati hi ichi go chu hi pon Hamza zong tha do ding ati hi tai Hamza zong ki chim nalpan ki ding hitan BUF lam kai pu ga ki mu pi na chapa zong thau hin SP pu hi tha do ngai tai amun le pha lo ken hin ve to ing katin a tha ding dan wang chu nang ho thu thu hi ati pe uzer lampi ka man ninga chun SP in zong aloi pa Omar hi ana sultan ama hin Hamza thada che go hi BUF ho zong chun SP pu hi tha ding ati je wa chun mi khar hi hong ki pe do tai Hamza thara SP pu zong ana che phar chun BUF langa mi khan na ki pe do pa chun SP pu gari ata hele ani hlona gari chu apo tan SP pu zong athi tai Hamza hi mi kharin ki mu piding in hotel in in kove aga chi a hele koidang an he pon susan le azai chu na hi Hamza ko machun India sumlem Pakistan akona rol sang som le khathong ki thoda chu athu ka het ge jewin kanang man ta pove ati pe Hamza ina sei pe kirin tu azong he krol sang som group election adinga hong ki thot ki ding hi ati pe ki tai azai no ada hla ding ko na chun Hamza ko ma tua ko na nang hi na free ding hitan na bol thei thei in bol ching tan ati pe krol sang som group nan na dinga chu India government ni pi bol ta me ti le India Prime Minister pu Modi in zong zanga le sang khar he ban a hin bol tai India sum zanga le sang khar a hin ban chu Pakistan langa sum hlem ana sim ji pa zavet hi boi fal jing hi tai aman zong major hi call a bol tan ipi ka loading hitam rul sang som gup ilam kai pu Daud bayai ki chai jing ding hi tai ei tha te te ding ei hu doi na te major in zong alo ji heta poi hi chi phar chun Hamza hi call a bol kit ta na hi le Hamza in zong olmo hin lampi khar ka he ti pe ipi lampi be phami ti le Hamza in zong zavet chu na that tan mei dil lampi na solin sum phlem ho zo si chu a hal tai
India a Pakistan ten sum ana pe ziu ana boy PG ho zo siong cho India hin ana man ta ve Hamza zong a free phar chun Pakistan a phalo lisa ana sut ho zo se cho a ban hin aloi ho gu thimin a tha sa jing ta na hi Zahur mystery ki ti pa zong chu aman tan koi hi he lo mai the hin parwana thusim ki pat na pena azai to na kheu pa chu hi len hai jek bol pa chu hi in Hamza in zong azai chu video call avet sin akabli tai Hamza zong chu Dawud bayin ki mo piding in a hin ko ki tai Hamza zong ki cha thim jing tan e het doi tan te ate a khut a hin lo khat a ki sim tan chi bai a ki bol pi chu hi chi lo chun all ta tha ding hi Dawud bayin zong anat hi alel che jing tan Hamza koma mancha na sata ta ho India pulut vin lang India thisan lon sa tawin ati pe apot do ding chun Hamza in zong chi bai a bol go le Dawud bai chun anat alel wal jing tan nar so ong lu tawin chi bai a bol man tapoi ISI ho in zong India hi bol cha ki ding ati tawin Major pu in zong recruitment a bol pan kit ta na hi halanga SP pu loi pa Omar chun an hol jing na lai hin ama zong Hamza om lo pe hin a inuvin a chi tai acha pau chu amat pe vin Hamza jinu koma nazipa hi India Asian a hi zong ka heta ve tuanangin na seido alova hi le na chapa hi ka tha diu hi na seido a hi lawang na chapa le nang ka hing hoi diu koi macha hi chi thu hi ka het sa lo ding hi ati pe Hamza jinu ding zong hin a boi momong jing ta na man zong thu ta hi ana seido pe tan te Omarin zong aga naganin Major pu hi kola boltan na ta san pen na loi pha pen Hamza ho India Asian hi tu ka ami thio zo siong cho Hamza bol hi ati pe tai Major pu zong lunghang pe se jingin apa hin a ho sit jing hi chine awang chun apa zong a that jing tan a samjong a ki hit mui tai Hamza hi BUF ho ko ma mancha la dinga an sol kid hin Major pu te hoi to in khada ki mu to ta ve ne hi chilai meeting ane na mun wang chun sipai wona ki won ho he tam ta hin a hin ta ve ne hi Major pun zong Hamza tha dinga ti phar chun kol ho bon tan Hamza cho hin ho pan tai Olola housing ham itil anung langa kon chun Hamza chu chemcha hin sun tan bol aba sa sing tai cha zong hi Hamza in plan khat ana gon sa ki de mancha la dinga BUF ho ko ma chia cho aman zong ana kyo pi ki de balot smell ma te zo simun khara ka hin bui khom ding hin bol cha win ana ti pi sa hi Hamza zong hawo awo zo phar chun alel ding tam ti le ahung nui ki tai Major pu ko ma nang ho a ki chai ta le kaya pa kain pat ding hi tai ati mancha thema in po lut na cho time bom tam ta hi ana koi hi a phara ki to chet jing ta na hung po za eng tai pamlanga si pai won ana ki won ho zo siong cho BUF ho hi ana hi vin BUF amin sil lo na dinga cho si pai won a hi ana ki won wa hi BUF ho le Hamza loi ho hi pang hom vin ISI ho to ki kap to hi ta ve chunglang a hin apolang a hin mei chang chu leng the thu jing hi tai Hamza le Major pu te ho zong hi asunglang hin ana ki del jing tawin Major pu loi ho hi a tha gam hi tai Major pu in zong a hat moding hi a khet pharin a zam tai Hamza in zong a del phei pe in a ki del pi kin na lai chin sa hin chem zam khar hi a hen tai Major pu chu a ka che ba hi le a keng te ni hi tan hi ama sanglang wa chu train khat ana ki nga in thau tui ana po hi aman zong wang Major pu chu thau tui sung la chuna khum lut tan a hal li tho tai lungsit tle jeng thlonin a zinu le ama he ki muto ki theilon loading a hi tai hi chi chun Hamza in zong phone a bolin amin jaskirat a hi chu a seipin a phone a sep sitan hi Omar le loi ho zong hi hunglung tawin Hamza hi hungman ta ve sipai hon zong Hamza chu thudo ana nei win koito na ki khut job ham kon na bol sa hamatin a zep jing ta ve na hi Hamza in la i macha sei do pun hi chalai mon chun officer tha khat hi anomin Amin Hassan a hi azai nong call a hin boltan kami him pau cho damselin border chan hin thawin athi tan hi Hassan in zong anui satan Hamza a tho git ho cho angai sai na hi azayong thangtom tan hlathum masanga Hassan anom chan cho a sei pe ki tai Hassan hi ISI lam kailin ta khat an hin hlathum masanga chu London ana chia amel mateu Israel officer ho khat hi to ana ki mutowa hi Pakistan a thu tamta ana selgu ho le file tamta cho Israel te lam kai ho chu ana pe hi sum tamta ana kila hin hi cho zo si cho
azai hin proof anei hi hichi thu hasanin za phar chun ki chawal zing ta nei si do khan te atin hamza hi hla do ringa ti tai India ezen khat amanu hi ti chu mizo sin ana he je chun hamza hla do wa hi zong le mi khat be hamza khiala chu ango unga ya hi hichi phar chun hamza ini pi hin seyam uzer hungo ovin a hin ti tai uzer chu hichi aman cha dinga he hamza in an hing hoi zing hi hamza chu border kom khat hin aga hla ta ve hichi lai mon chun kar khat hi ung ki toltan hamza hi hin popa in hi asunga chu koina towam iti wa hi le azinu pa zamil chu an tove hi chan siong chu zamil chu pakistana politician leader khat ana hi zingwanga India ezen khat ana hi seiding hepon hamza in adat moin anui sat tho jing tai Daud bai a thaman lo chu alung nat pi le jing na hi le zamilin zong hin sepi ki tam tu a Daud bai adam lo zong kho hamza in lo ana bol gut bang bang a chu zamil zong hin ana bol hi hichi ji a chu Daud bai hu dam mo a thidi ide hung thi te te ding ti na hi azile a chalim chu ave in angai hle singe zamilin a sepi in na zinu le na cha hi na boi pi lo chana amani zong dam ding nang ding a zong dam na hi ati pe nui zarum ta chu hamza a zinu yalina in ana ki het phalo wanga ama zong chu India mi ana hi a hi azi chu apa hi India ejen a hi India lang hi ana hlungta na zinu le cha hi asumil thei de poi alim ki koi zong chu lamdang umlo pharin aman zong a hal tai in lang a zong chu na ga che ki na hi le gala konin anu le asopi nu le asopi nu cha te ho chu amoe angai hle zingin ki mu pi nom hle zingin a hin la boina tam ta hong so ki ding in ko te sanin thina to thei jing a hi je chun aman jong ki mu sa talovin lungna ta in anakile do tai gulthoi chana hi durandar part 2 chong ki chaya tan part 3 jong he hin tholeu ti hle jing ne he tunia thusim chu na ngai no ma hele la in bolin lang video kit le nal che khat to ki moto ki taw hi te